Narjak жашыраак окшойт. Биздин мына сол канатыбызда азыр эле айтып кеттик. Замке бардыңар танымда ушул сол канатыбыздагы столду жалпы келинчектериңиздер менен белек бечке, пакет, сакет, кош, мала, трактор бар жазылган. Кол чалып турабыз. Дагы бир сыйлуу коноктор бүгүнкү той кечебизден маэстро. Рахмат. Чоң рахмат. Дагы бир мына жакшы көргөн инилериңиз, жыңа сый конокторуңуз сөз кезегин алып отурат. Кадыр баркыңыздар бар экен, алтындай убакыттарын аябай бүгүн той кечеге келип отурат, кубанычыңыздарды бөлүштүрүп, анда эмесе сөз мырзаларда. Кол чалып турабыз. Берисбеке, Береже, Göğük'ün toyunu tutarız. Sizlerle de son uzun ömür. Şu nevrelerimiz fantetik olan. İşte eski gibi. Sağ olun, büyük geçer bakışlarım. Büyük geçer bakışları olan bir barajı, Berge. Sizlerle başarılı. Şimdi koyu oturtan var bir kalmasın. Kalarız, daima yaşlılardan da biliyoruz. Böyle düşünüyoruz. Yerin cevabını, aldığımda kullanmamız. Bütün yapıcılar. Nerede bakımlar? Yaşlıyızda kalmasın. Şunlarımızın toyu, çetik toyu kurtulsun, Kırgızımdan geleceğini taragan, akıllı eski, imandı, şunca yıldanca pata beri bakılan sözleri arkası, o şunun bahçeden kız kalmasın. Bu yolda koyulansın. Рахмат, сүйлөбөй калган конокторубуз астың сүйлөгөндөр сөздөрүнө кошулат экен дагы. Ичкенге суунун тунугу жакшы, айтканга сөздүн улугу жакшы. Көп сүйлөгөн сөзгө караганда конвертке салган курулу жакшы деп элек тапшырыңыздар. Кош келиңиздер. Рахмат, жөн эле келсеңиздер деле болмок. Олтурмай жок эми, аябай жакшы отурдуңуздар. Сиздер үчүн экинчи антрагыбызды баштайбыз. Колуну бийик көтөрүп бийлеген келе белек барат, үйелеринин атынан. Катыратып белек таркатабыз, ошон үчүн жалпы бийге чыгабыз. Ой, жигиттер отурбай туруңуздар эми. Экинчи антрагыбыз сиздердин урматыңыздар болсун. Жалпы бийге чыгабыз. Жаштар, коноктор, кудалар, бардыңыздар, чыгыңыздар. Абдыманап Төрөбековдун сөзүнө ордо жазылган Араванды кызга дегендер менен экинчи антрагыбызды баштайбыз. Оп, жалпы чыгып бийлейбиз. Кардаш. Gülüp çaynap tosu aldım men barganda, ey men barganda. Yüzünden bir tatı, yüzünden öpsün. Hey, yüzünden öpsün. Kaytarımda kalmasın men armanda. Kaytarımda kalmasın, kaytarımda kalmasın. Kaytarımda kalmasın ey men armanda. Hey, arabanın aksayı kalıp gitti kalpağım. Kalpağıma karabay sana geldim akbağım. Alles köynep giyen kız, köklemeni mingen kız. Arabanla akbakta koyulup duygan kız. Sizdi süydüm, sizdi süydüm, sizdi süydüm soğuk. Sizdi süydüm soğuk. Arabandı çakçandı. Жылбай турабыз, анда эмесе Сапар мырза, колуңду бийик көтөрүп кой сенин урматыңа. Уйкусунан өйүндү. Батуураак бийлешке аракет кылабыз. Көбөктүн урматына.
oturasız. Janatan beri bizni sizga çay tartып olatkan. Muhammed dinimiz qayerda oturasın? Kolunu büyük götür. Senin hurmatına koltuk degen muzika koy berersin. Молодежька dinip var, молодежька. Bizi tanıştıranlar mutsuzken ortada yok. Bizde böyle aşkın şiddeti, merhamet yok. Milyon dedik, içine aşk ektik. Üç çocuk istedik, kavgadan vakit yok. Milyon dedik, içine aşk ektik. Üç çocuk istedik, kavgadan vakit yok. Evde sıcacık yatak, istemezsen koltukta rahat. Yeter ki yanımda kal, ya da bizi baştan yarat. Evde sıcacık yatak, koltukta rahat. Yeter ki yanımda kal, ya da bizi baştan yarat. Ya da bizi baştan yarat. Orduysan Julvay Turaylı, Gülvara Cengiz'in atına çalım çalım çal çalım degenlerdi oynap koydu. Hamza maestro. Çalçalay çalçalay, çalçalay, oynamadan kalmasın. Yaşlar çalçalay, 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 oynamadan kalmasın. Yaşlar çalçalay. Kadırlı konaklar kelingizler Hordustan orun alalı üyeleri Hordaq tamamını tartып alalı dep suranıldat koydun etinden jasalgan toң kılat deydi. Sırtta konaklardagı hizmet kılan jigitler çakırıp koysanızda Kudalarga siygiliklerimiz var ekan ha? Nece? Sırtta konaklarda hiç gerek kelingizler.
Ordustan orun alıvereyle. Rahmat. Gülbar ajıng'a sizge bir kol çağıp koyыңыздар. Құда жақтарға сарпайлары бар екен, киіктері бар екен. Ödeden taşıyıp orada bana adam tutup kalktı. Götürdüler. Götürdüler. Tura. Bir kol çalıp tursanızlar, Құда жақадағы биелерінен сүйбелектеріңіз бар екен, тарқат олайлы. Қол çalıp тұрыңыздар, біздің атустан. Ұзат өріңіздер, жеңелеріме, ежелеріме. Чика-чика бөліштірі өріңіз сіз өзіңіз. Біздің атуыздарды қойшы, тамашалапты. Рахмат. Ежекелерге, ақсақал ежелеріңізге белектер қат қойыңыз. Чақанырақ болсадағы. Чоңғай көріңіздер, рахмат. Қадірлі қонақтар бардығы жиналып тұрғанда дағы бір сый белектер өзді берердің алдын айтып өтейін. Бүгінгі тойханада Қырғыз жерінен 7 дубаннан келген болған болса, бекін отыру албаңыздар. Мен әрбір област айтқанда бір еркек, бір аял, ортаға шығып белек береміз. Областың атын айтқанда шығышқа әрекет қылыңыздар. Бекін отыру өрбеңіздер, үйелерін сыйлап келген болсаңыздар, қайсыл жерлік болса ортаға шығастардағы бір erkek bir ayalga belek var. Oşo üçün uğup durumuzlar, kaysul oblastан bolsаңыздар, ordunuzlardan ırgıp turasıдағы muzgaga biylep çıga öresizler. Uqtumuzlar, düşündüңүздөр, açık muzgabızdı Өсүккөл областан болған болса, ортаға çıksınдағы biylep gelsin, bizden asıqa belek var. Өсүккөл областан болған болsa, бүгінгі тойда келіңіздер, ортаға çıgasılarдағы biylep çıgızlar. Biylemiz, қанымыздар. Вау! Burası bilge biliriz. Var mı skordağı? Var mı? Çıgızlar, şerif bol becekime. Manda bilet var. Kolca durula yaşlar. Skol yaşta bilet git on. Kolca duruz. Skol yaşta. Çoğrahmat. Kayardan Tros Talas oblasına kim bolğumuz ordumuzlardan turumuzlarda kız be, jigit be,
Ortaga çıkarıştagı maestro Talas. Wow. Talas var mı? Tutmaysınlar beni. Talas. Tamam. Yok mu? Wow. Talas. Boşal mı? Çıkarsın bu. Talas. Rahmat. Talas çok bolgan bolsa çok ekene. Ne çok kızı çok da. Toğlu rayonumuz bir oblasız. Narın oblas. Bolgan bolsa ortaga çıksın. Kanıca maestro narın. Wow. Yokpa. Yok mu narın? Ладно, Jordan. Rahmat. Şu oblast Bişkek'ten koşuluyor. Maestro. Bişkek'ten oluyor. Tanımasa şu oblast. Wow. Var mı? Bele kalasın. Elesin bele kalasın. Bişkek şu oblast. Bişkek var mı? Ortalaşınız, biliriz. Bir grafos maestro. Hop! Şuraya olay. Bekini oturuyor bende. Bileş maestro. Bileş. Kolçatros. Öldüyle göre sandaki tömende veririz. Jalalabad dayanrantı, Jalalabad. Bir jigit, bir kız çekti. Jalalabad. Ana mesajı, ana kızım, ana kızım. Ana Jalalabad kızlar, kolda koylar, kızlar. Kızlar değil, kız bu. Wow. Ana kızlar var mı Jalalabad'da? Jalalabad'da kızlar, kolda koylar. Jalalabad koşunu bilesin. Ama Ükan malades Ükan. Rahmat. Ordusan ornuna oturuz. Dayardan turuzlar ikinci ornağız bolğun. Oş. Bir jigit. Hanımese oş. Bile ornağı açıyor. Bir kız. Bir ayal vardı. Bile. Wow. O bileler. Oş. Hatorak bileler. Hanımese oş. Hatorak oçağız. Şanlıurfa koçağız. Çok rahmat. Jigit nosizlik olup kettiği karındaşımızga. Dayardan turuz. Chetki oblast. Tüştük'e karay kettik. Batken var mı? Ortakalmasa? Batken! Var mı ileşkenler? Tuğulganlar, görülgenler aşağıda kalır. Sür, sana. Yapacak basın. Basın dedi. Batken ismi. Kolçatros! Batken! Kolçatros! Anamda sevgiler. Hop! Anamda bilekler. Çok rahmat. Kolça koyumuzlar. Bugünkü bizni toyga çekimine Kırgız'dan Kıçık burçuğundan beri var ekendir. Taştanbek'in dostundan 2 jigit, Bek Tursun'un dostlarından 2 jigit kelip koştu dep suramıda. Kolça koyumuzlar kanımıza. Konkurs jarayla süyütemizse. Bek'in dostları
Бет кыршын достары çıktı. Sizlerden сұраныш birden stol korma болтырсаңыздар сұранышта. Birden stol korma тұрмында отырасыздар. Нар жаққандай ала беріңіздер. Бош жерден сұранып тұрсаңдар. Шляпа өресін, шляпаны аласыз, киесіз, енді қаратырсыз. Бола өретін, кие өресін. Какая разница шляпаны. Қанамесе, келіңіздер, отырыңыздар. Қол чағып қойыңыздар. Көкірегінде жалы бар, башын үстінде чачы бар, көзінің үстінде қашы бар балдар шықты. Қатырақ бір қол чағып қойыңыздар. Bir sütten sigaret veririz. Bir de çekmişler. Kolunuzdan kalmak durumuzlar. Kolunuzdan kalmak durumuzlar. Kollarınızdan kalmak durumuzlar. Bulmama kadırlayın. Zamke stol görmüşü. Şet sepet kayrayla verelim. Oyunuz derecesi öte jengil. Көріп тұрасыздар. Мен егерде шляпаны кисем, сіздер чешесіздер. Түсіндіңдер мына? Чештім. Сіздер киіп отырасыңдар, мына кидім. Чешіңіздер. Сигаретті өзіме салғанда сіздер салбайсыздар. Алып қойсам, сіздер саласыздар. Түсіндіңдер, а? Отырсам тұрасыздар, тұрсам отырасыздар. Шындайлы. Напротив, да, короче, отырсам тұрасыздар, шляпаны чешсем киесіздер, кисем чешесіздер. Сигарет өзіме салсам аласыздар, алып қойсам, өзіңіздарға сигарет саласыздар, а? Сөйлештік, оңайлы, оп-оп-оңай, қайталамайлы, оңайлы нәрсе. Анда мен ойынызды баштайыз, тезірек әрекетке, тез жасашқа әрекет қылыңыздар. Андан кейін бірінші разминканы қыл көрелі, қандай олар екен. Анда месе ойыныз башталды, маэстро чағадырақ мұзға қойып тұрасыз, кетті! Oyundan çıkıyor. Хорошо söyleşip aldık. Muzkanız tayar olmasa bir gira koyup biraz. Oyunumuzda başladık. Şlapandan sigaret taşlanız. Üçüncüzlerde adaştırağız, olmaştırağız, tezrak yazışka hareket kılağız. Maestro! Arka kolu. Taksi. Arjigitga qo'l chaqingizlar. Arjigit to'xtab turib, qo'l chaqlar qaramasa tabir birinchi olib ketdi. Mana ikkita aqlman adashgan yigitlarimiz qoldi. Boshladik.
Sizge rahmatga, qol chaqmangizlar, rahmat jigitlar. Sizlarni berengizlar bo'lsin, maestro. Qol chaqib bersangizlar, eng oxirgi stol o'shunday ele janob zarliq qachon eksen do'stlarim bilan qo'shib qo'yinglar. Shu jigitlar bilan qo'shib beringizlar. Maestro kelingizlar. Oxirgi do'stimiz bo'lib qolsin. Молодежь. Rahmat, qolib ketdingizlar, qadrli qo'noqlar. Bu yaşada bir boy kishi bu yaşadan o'tib yurmalda. Azrail alayhissalom keltirdi, biz sening joningni olgani keldik. Desa, shuncha boylik, shuncha davlat kimga qilat deb so'rasa, o'zrasin keldi, keldi biz olib ketgani keldik desa, daha azroq yashayinchi desa, qancha yashag'ing keladi desa, daraxtning jalburag'i qancha bo'lsa o'shancha degan ekan, al ko'plik qiladi deb turdi. Boshqa so'ra desa, daraxtning butog'i qancha bo'lsa o'shanchalik yashayinchi deb so'rab turdi. Aldağı ko'plik qiladi. Men sana bir narsani aytaman. Yashab ketishing uchun deb turdi. Aytimiz desa, sening qancha do'sting bo'lsa, o'shancha yil yashaysan desa, janobi boy Azrail'in aslına tushib jo'nabdir. Men aytarsam, cho'ntagingda qancha aqcham bo'lsa, shuncha do'sting bo'lsin demoqchiman. Iloyim har kimdan yaxshi ko'rgan do'sti bo'lsin, jetsa-da boshim bulutqa, yo'ldoshingni unutma deyishdagi, jo'ra yo'ldoshga qo'l chaqinglar. Assalomu alaykum bugungi Aqto'yning go'ylari. Birinchidan aytishni vaqtli o'rningizlar, o'sha bolalar tarbiyalagan, cho'ng'aytgan, o'sha darajaga yetkazgan, barcha o'sha bizni yetgan sizlarga cho'ng ta'zim. Tilayman sizlardan so'nglar bo'lsin. Do'stim tashlamlik, ayashim qaytma. Hech qachon bolalarning jamoani ko'rmaglar. Shu nuqta Xudoga dag'inda ulan to'ylarga yetkazishni Xudoyim. Jamoanlikdan chiqarish yaxshilikdan o'stib yuraveraylik. Bekar sağladım ekan, beşkom bek bo'lsin. Shu boldaring, qizlaring xizmatini ko'rdilar. Hech qachon jamoani ko'rmay, o'sha ikki joqqa taqday bo'lgan tarzdan qarmagan yaxshi-yaxshilardan bo'ldilar. Tashlanbek ko'z bilesin. Ko'z yaxshi Xudoga o'shadan boshqa joqda talatida yuramiz. Do'stlarimning atidan, ayollar do'stlarimning atidan, o'sha barcha do'stlarimning atidan sağa cho'ng ta'zim, bolalarning hurmatini, qizlaring xizmatini bari salonda olsun, qalolsun bari aytishdi. O'zlari kelib olsam, cherat bastaq qilib bari ketdi. Ham bu yoqqa jetgan men do'stim. O'sha qarmashqani aytishadi, yurmasin. Aytdim, rahmat. Ta'zim qildim. Barizga den sog'lik, uzun umr. Har doim bor bo'linglar, baxtli bo'linglar. Rahmat cho'ng. Birinchidan ishqilibsizlar hurmatli mehmonlar, assalomu alaykum. Medinbeka birinchidan ayishtamaysan. Cho'ng rahmat, shunday bolani o'stirib, shunday bolani cho'ng'aytirib, shunday bolani yo'lab, shunday bolani jantakdan o'tkazib, shuncha vaqtga yetkazgan sana. Bu degan baxtli do'stim. Har bir odam, har bir bola shunday baxtga yetishga xohlaydi. Deysan. Ushulay shu sana do'stim. Sen do'stim ayash bo'lgan, sen ko'rgila, baxtga ko'rgila. Senga bor dunyoga shu masallar. Jardam, elementarno o'sha sen mashinaga yaqinsiz, mashinaga yordam bersin, ishingga yordam bersin, uyingga yordam bersin, ayashing. Pылесостап bersin deysan, elementar shu pылесостап bersin. Shunday любой elementarniy бытовой sistemaga yordam bersin. Baxtli bo'lsin o'sha shunday yerdinchi. Birinchi o'chirgan bardog'idan barda sizlarga emas, ayashdan men ayashimga cho'ng rahmat, birozichi bildirdim. Baxtli bo'lsin ayashing. Cho'ng rahmat. Assalomu alaykum hurmatli qonaqlar. Ayshtaishni sizlarga cho'ng rahmat, shunday yigitni cho'ng'aytib o'stirib o'tirgan bizning oldimizda do'st bo'lib, janimizda yurgan odamlarcha.
İç narası olan şu bizim dostlarca. 3. klasdan başlap çok uzmen okuyan. Bir cumhurun bağırdığınızdan tilegen niyetke jet oturar. Bizim aksakalımız da koysak. Bizim aksakalımız. Bir cumhurun bağırdığınızdan tilegen niyetlerge jet oturar. Bir cumhurun Centek toyunda oturar degen. Centek toyunda jet oturar. Şu Centek toyuna dostum Beka. Ayşe uzun dostum. Uzun ömrün versin dostum. Tilegen niyetlerine jetsin. Sen ne de oylasınız, o şov olmasa kanalga jetkesin o şovlarınca. Biz ne desek, tilegen niyetlerine o şovlarga mı jetkesin dostum. Bardığınız jamanlıkta kalabız. Assalamu alaikum урматтуу бүгүнкү коноктор. Şu birinciden ne desem, Ayşta sizlerge çoğun rahmat. Şu bugün ушинтип бардыгыбызды ушундай чоң тойдо чогултуп отурганыңыздарга Бека досум, Айшым Айжамал ар дайым силердин кармашкан колуңар үзүлбөсүн. Şu Айш уулубуз эң кыргыздын чыныгы патриот жигиттеринен болуп, эки тарапты бирдей карап, şu урматта сыйда чоңоюшун таларым досум. Ошол Бека досум, Айжамал Айшым бүгүнкү тоюңар куту болсун. 5 болсун, ошо Айш болсун. Кудайым ден соолугун берсин, силер сыймыктан балдардан болуп чоңойсуңар, эң мыкты балдардан болсун. Ошо биз неркелетип коебуз эми, кандай десек, денчик деп коебуз. Денчик Айшыбыздын өмүрүн берсин, силердин тилек максатыңарга жеткирсин деп Кудайым. Бактылуу болгула, ошо эми күчөнүңүздөр, ар дайым тактикаларыбызды көбөйө берсин, артынан бактылуу болгула. Кудайым баардык тилек максатыңарга жеткирсин. Ошо Klassdaşımız bir dekordan ekemiz. Bize pas ötküz gelbeyt. Dostum için aytpay turgan sözlerler aytılıp ketdi özür demekçi. Bardı jerde aytıp kelgem şu dostumdan şu sünnet toyunda aytıp berem şu bir iki saat bir kor şu erkem dostum için kaldak için. Күндөр өссө солумаса көктөсө, күндөр өссө бирок өмүр өтпөсө, муну ошентип ушу жаштар эч убакта көз жаштарын төкпөсө, сагынат мени махаббат, жаш эмес көздөн кантамат, жашоодо бирге болбосок, анеге пендени жаратмак, ар дайым бар боло, бактылуу сени калар бошодо. Kanamese çakan belekleringerde çün yürekten kalkılalı. Hoş gelingizler, rahmat jigitler. Oruğanızlar, karvağınızlar, dostçuluğunlar üzülmesin. Aranızda var, üzülmesin. Dekan götürürler. Al söz, al söz. Kanamese Çoroz Oldaş, biyle geç ha? Biyle geç. Yeah! Kanamese, biyle güzel çimler. Sakma sizlerdeki kanamese. Молодежь! Ortaga akşam taşlap, şıkkındak oturup olmadı.
Біздің жігіттеріміз тағы еттен, аштан адашпасын, ошон үчүн жақындарыңыздар менен жоролоштуруп отуруңуздар. Ким кызматкер жигиттер болсо, сыртта кишилерди кубалап киришсин. Сый тамактарыбыз тартылып жатат. Сыртта коноктор да кириңиздер. Жақындарыңыздар менен, жубайларыңыздар менен компания болуп отурсаңыздар сураныч. Келиңиздер, келе бересиздер. Сый тамактарыбыз киргизиле берсин. Сиздер чыккандасыз. Өлтүрдүм а? Каман, а? Жеңем капа болбойсуздар, майлы. Бир күн өзүңөр төртөөңөргө тең музыка коюп берем. Рассакам бийлейсиңер деп аткам. Келиңиздер, сыртта коноктор да ичкери киргиле. Тамағыңыздар татты болсын, тойларыңыздар құтты болсын. Сый тамақтарыңыз тартылып жатат. Қуаныч деген досы ордыңнан тұрып қойсаң, Сұраныч сенден ордыңдан тұрып қойсаң, қол чағып қойсаңыздар бірінші жігітімізге. 2000 рубль берді дағы, шол ел жұрттың астында ұтқан адамға шол 2000-ді беріп қой деп сұранып қалды. Андан кейін екінші местаны коллегалары, такси жігіттер бір қиқыр қойғылашы бұда. Бұлар екінші местаны бізге организовать етіп берді. 1000 рубль дешті мәйлі. 2000, ошон үшін бірінші конкурсымызда ақша алыш үшін аштың астында Акбаракабызды құдалар жақтан Акбарака ұрсат болса келіп қойсаңыз біздің астымызға. Ұрсат болса, егерлер келіп қойсаңыз. Акбаракабызға қол чағып қойыңыздар. Қол чағып қоштап тұрыңыздар. Сізге бір шерік қылайындағы келіңіз келіп қойсаңыз. Жажық, достар тұрып тұрмайын. Сіз басаңыз. Ұрсат болса, қол чағып қойыңыз. Жүріп. Қол чағып қойыңыздар. Дағы бір столдан болып тұр. Екі адам алысқа белекті бөліш үшін Акбарака мұндайда, бұл әлі бүгін тойда. Ол мұна видео тасмаға бекер бұл ақша кетіріп неге алу табыз. Келешекте шындай тойда барып, екі баланың тойында отырып, шол видео тасмаға түшті келе. Ошондан бір елес қалыш үшінші, тойда жақшына отырышыз керекті. Еми ел көп бұл жерде танышыңыздар, таныш емесіңіздер бар. Таныш олайлы, атыңыз? Тоқтабек, төргі өтіңіз. Мұндай қылағыз. Жақшы билеген әлі белекті ала өрет. Сөйлешіп алдық. Жақшы билеген әлі белекті ала өрет. Акбарака, чақанырақ музыка, шо билейсіңер, қимылдайсыздар, белек ала өрестер. Сөйлешіп алдық. Ойыныңыздың ережесі келесін аласың. Келесін аласына. Маэстро, музыкаңыз даярса, даярдан тұрыңыздар, Тоқтабек. Акбарака, кішіне даяр тұрыңыздар. Қонақтар, қайсыл командадан шықса қол чағып тұрайлы. Қана mesela бір қол чағып қойыңыздар Акбаракаға. Қату, Тоқтабекке қол чағып қойыңыздар мырзаға. Маэстро, бір ортада бір бәлем биле береміз. Қана mesela кептен. Қол чағып тұрыңыз. Опа!
стакан жоғыштырып тауып алған екен, жаныма келіп тұрыңыздар. Еми қолға саламыз, приз алыш үшін. Мен атын айтқанда қатура қол чабыш қарекет қылауыз, көріп тұрдыңыздар, кім қандай биледі. Ақсақалдаштыры өрейлі. Акбар Мырзаға қол чаулар! Başından mı? Nereden durursan bakır. Akbar Mırzağa kol çağlar. Şunda ile oluş gerek öyle. Toktebek Mırzağa kol çağlar. Akbar Aka, buna bilekte alasız, üstündeki akçanı telefonunuza salasız, toy kılıp kalsanız canıya közgü çalasız. Kol çağ koyunuzlar. Toktebek mene kim at salışat? Kim at salışat? Kuvanıştın 2000'ine ayallar olsa, kızlar olsa Kuvanıştın erkekler kişine tınıp dururlar mı kişine? Ayallar var mı? Kuvanıştın 2000'ine talaşa turganlar. Basınız, basınız. Cine basın. Aynen aynen. Cine basıyorum. İsmiyor mu? Ey Cine. Eldi şahsınlıkça şeytanın oyuncusun. Nazargan. Nazar. Kirne degen nerseler var. Basınız, basınız, basınız. Aynen aynen. Cine de vatan. O da ne değil mi? Yine de olay mı? Kolçak koyunuzlar. Konkursantga çıktı. Emi cenge de olsa bana nime demek ister? Erkek bola 4 tilli biliş gerek. Yeni tilini biliş gerek, ikincisi cenge tilini biliş gerek. Üçüncüsü Latin tilini, dördüncüsü Katın tilini biliş gerek. Oşun için ben cengile atkan oşa ceng... Tokta tör götünüz öyle. Emi makkan bolumuz emi, 2000'ge at salış otaz. Қуаныш Мырза 2000'e. Maestro, muzikanız tayar olgan bolsa, bizden astımızda 2000'de talaşkan konkursantga çıktı. Cemalik kanamıza kol çağıp durağız, kanamıza koldağı. Kendine kol çağıptı. Kol çağız. Если нам скажут, ваш поезд ушел, мы ответим просто, что подождем другой. И чтобы первое скучать не пришлось, мы накроем стол и выпьем за любовь, и будет хорошо. Все будет хорошо, все будет хорошо, я это знаю, знаю. Cine kösteyçin, he? Cannatın, toya toktoluş gerek. Ataya çıkandan keyin, kızdın 40 yaşına karaganda erkektin 53 yaş uluktayız dağı. Toktebek Mırzağa kol çağlar. Dukumuz eşmesin, elde yani, elde. Normal bir 50% var. Cengevizge kol çağlar. Bunana Allahsız akçasını telefonunuza salasız, toy kılıp kalgan bolsanız, moydun açalasız. Kol çağıp koyunuzlar, kol çağıp koyunuzlar. Cengemin aldına çığa turganlar var mı jigitler 2000 talaşa turganlar? Var mı? 3 geçen sana. Cengemin aldına çığa turgan var mı? 1. Cengemin aldına çığa turgan var mı? 2. Meni körsötmөгөрө özüңөр çıkma. Cengemin aldına çığa turgan var mı? 2. Çıksın. Mağdayın atır, çömağdayın atır. Bana daha bir jigit çıktı. Köküröğünde calı var. Netihat kılasın. Maestro, muzikanız tayar olgumuza tayardan turuz. Birinci kol çağı olayla. Kol çağı koyunuzlar. Konkursantlarga. Maestro. Wow, wow. Hop, 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 hop. Katura.
Atın kimiko? Azizbek. Biroq yaxshi eleb bilet kelsin, biroqcha. Jengimni aldiga chiqqanda настроениең nasga tushib ketdi-ku. Dag'ila o'sha jigitdan boshlayli. Azizga qo'l chavlar. Çok da azmi olmadı. Özünüzün yaxşı görmən jengingizga qo'l chavlar. Azizbek Avtobus to'xtaylikda. Arqanqi eshikdan chiqasindaqa arqanqi mesdek o'tirib olasizlar. Qo'l chaqib qo'yasizlar. Qara jengemdan quvonishdan 2000 ni talashib o'tirganlar. Davay. Chiqalasizlarmi? Chiqqa. Bormi? Yo'q, to'g'ri, endi ichida sizlar bormi, yo'qmi? Ha, bormikan? Qanaqa? Erkin aka, ma'nasan. Erkin aka, bas. Basmayız deymi, bu jarishqa bo'lyapman. Bu qadr ana papala, jengeshka papala. Erkin aka, ha, молодец. Ötünüz törgəsiz. Ötünüz törgə. Qadırlı qonaqlar, sizler nasıllarga çıqqan adamlar, молодежь, şilekeğine baksın yani. Mınандай bileşek. Menin canımda turgan Жақшынақай жеңебес Amerikada trenirovka qilgan Mike Tyson'ın en жақын оқучысы Ziyada Макгрегор против неважно маэстро. Мына бізде қол жапты. Жеңе шура қойды ма? Еркін әкәні музыканкысын қойып қойдыңыздар да қалды. Просто бір клубня қойып көрелі. Молодежь, бір қол чағып қойыңыздар клубняға. Кеттіріңіздер, маэстро! Драйв, вот. Еркін әке басың әмі. Емейін сынайды. Дайырдан тұрыңыздар, қадырлы қонақтар. Ақсақалдан баштай берейлі. Еркін әке өзге қол чаулар! Уже депутат болсаңыздан бола тұрған болып қойды. Дайырдан тұрасыз, көріп тастар. Зияда жеңіліске қол чаулар! Еркін әке, маңаластағы баяқ автобус дедік қой. Ошында шоқыр жоқ, ошо автобус мені кетіп қонасқа болмайсыздар. Қанамаса, Зияда жеңіліске бару против тағы 2000 талаша тұрған. Қарып жаштан, сіз тоқтап, назардан қаласыз, назардан. Var mı talaşa duran?
Ziyada жеңем bir талаша тұрған бар қуаныштың бірісіне. Ziyada жеңем 2. Evka. Ağustan даже көрінбейсің ғой, сен шықпайла қой болсын. Ziyada жеңем 3. Қату bir қол шағып қойыңыздар. Жеңем. Ма чәнектікі, мама. Ма менікі. Қолча қойды. Рахмат. Мында бұл. Қайныңыз. Жақсы көрген қайныңыз. Белек. Рахмат. Рахмат, қадырлы қонақтар. Баяққа бір сөзіңіз бар ғой. Бір нәрсенің аз жақсы ойнаған, аз жақсы жетеді дейді ғой. Көкпекет операциясын даярдағанша эмне үчүн жыйналдык деген суроого жооп болуш үчүн Рыспек акабыз неберелерине той берген экен, сүннөт той, жеттек той барып ак матабызды берип келдик деген үчүн операцияны жасаганча чогулуп олтуруп туруңуздар. Биз бата бере турган аксакалдарыбызды тизмелеп турайлы. Taraf kırsan aksakal bu adamdı. Sen kıyganda ağlar senin olmadı. Ömür yolu kalay sarı Toy başıları, el жақшылары, тағырақ айтқанда Барпака өзменен Райла жеңеш, ұшындай да салқынжа, Чикешака келіңіздер, Үріспека, Күлбареже келіңіздер, сіздердің атыңыздар аталып қалды. Кішіне тыныштық сақта берсеңіздер, ал нәрсені бөлішіңіз бірлесе қалып. Сүретке түшіп қойылы де. Қалежелер үште бірін ала чығыңыз, чоңырақ, жылдарын сұран, аялдар қарығысы келмейді қой. 65 мен деп тұру қойыңыз. Ошан үшін келіңіздер, чоңырағын шақырып қойыңыздар. Қонақтары сіздерге келіп той өткізсе жақсы десем, қырғыздар деп қалды. Неге десем, орыстар той өткізсе дейді, таң атқанша жинайбыз дейді. Анан қырғыздар десем, қырғыздар өздері жинап кетеді деп қалды ғой. Жинағылар, салғылар. Той-тойды қыдып қояды. Анда месе келіңіздер. Келіп тұрыңыз күн бір әже. Чекешке жеңім қана. Іздес бе? Жеңіз бөлі сен зүйін чаңды ғой. Робышқы ғой. Рахмат, қадырлы қонақтар. Кішкене тыныштықты сақтай берсеңіздер, а? Нетіп шөз, балаға айтқандай. Ой, жаштар комплект. Кішкене тыныштық сақтай беріңіздер. Мынау жер өзіншелер, тоқ базар қотча. Қадырлы қонақтар, бүгінгі біздің той кечебіздің ұлылардың ұлысы, сұлулардың сұлусы, ақсақал өз екен. Қана, бек тұрсын, сен дағы келіп тұр, үй біліңі бата алауыз. Бүгінгі біздің той кечеде кім өзінің мұсылман есептеген мұсы билек көтере тұрар, андамесе барпы акабыздың бата алауыз. Көтергілі білекте, Құдай берсін тілекте. Омейін. Омейін. Şu aş bergenge baş ber. Peygamber batasın versin. Şunca eldim tilegenisi baldarıma özüngörge kabul olsun. Омейін. Baktulu olun. Allahu Akbar. Aytqanыңыз келсін. Райлы жекештен баталайлы, ақсақалдаштыр өрейлі. Көтергілі білекте, Құдай берсін тілекте. Омейін. Рыспек менен Дейт орындалып ушу сыйлап баардыгын ушу тойго чыгып отурат ушу жерде отурган баардык тойго катышуулардын ой тилектери орундалып ушу балдар бактылуу болуп эрең бой бактылуу жашасын. Ушу Гүлбара менен Рыспек ушу балдардын күнү күчүн көрсүн, сейил көрсүн, урматын көрсүн. Ушу тайына дагы ушу небересин сейил көрсүн, тең көрсүн.
Келгениңизде той болsun, жакшылыкка жолугушайлы, заманыбыз тынч болsun, ушундай тойлорду көбүнөк көрөлү. Бардыгыңар тойго катышып, жакшы оюн шоокторуңарды, жакшы өнөрүңөрдү тартуулап жакшы ойнодуңар. Баарыңарга чоң рахмат. Ушундай тойлордун көбөсү болуңар баарыңар. Allah bir batak koymuşsunuz da. Tosuyla da dostumuz. Kelingizler kadırlı konuklar anda mesela daha bir ecik tegile Kırgız jurtçuluğu aksakaldары meseleler yüzden patalık ölgemiz Çaçkeyineden, Kerimibeyineden, Akıl Karaçaçineden, Çaçkeyine üstten Kurmancan ene yüzden patalgan Kırgız jurtçuluğu bugün şol salkın ecik eşlerinde patalayla turuz kötörgülü bilekti. Allah versin dilekti. Amin. Amin. Kudagay, çikeş, hayır görmüşüm. Ballarыңар ömürleri uzun bolsun, örüşleri jayık bolsun, peşineleri açık bolsun, perişteleri uluk bolsun. Asabalar altın bolsun, ardakta ушинтип жентек той, сүннет той өткөзүп аткан балдарыңар акылдуу, эстүү болsun. Күрөңөр күмүш болsun, гүлпөттөп баккан балдарыңар күйүмдүү болsun. Тойлоруңуздар тойлор болғансын. Амин. Allahu Akbar. Patanın çok kişinesi çok olsa gerek şu çıkışkazdan patağılağız. Kudağızdan kötörgülü bilekti, Kuday versin tilekti. Amin. Amin. Şu ufakların ömürün versin, geleceği keng olsun, zamanı tınç bolsun. Uşunu tapkan ateniller dağı, ıntımakta, bürünlükte, dağı uşu, balaçkalar göğe versin, uşu, rispaka, kudağı görece, şu baldarın vayın görüp, nevirelerden çay içip, çevrelerden çay içip, balbaygan bayı çavuşkalardan bolunuzlar. Daima uşuların törünün körkü olup yürüyerinizler. Jalp el kınç bolaylı, yesem bolaylı. Daima toyun üstüne çolup yürüyereydi. Allahu Akbar. Allah'ız kötörgülü bilekti, Kuday versin tilekti. Amin. Amin. Baş berengene baş versin, uzun ömür jaş versin. Gülbaraje, Rıspaka, şu nevrelerinizin, baldarınızın töründe baltaya, avuşka, baltaya baybiçe olup, tördün Yaşnakay emeler olup yürüyerinizler. Allahu Akbar. Ata-patasına alaylı kelingizler, kadırlı konuklar. Köpçülük aç toyda, jakşılık jamançılıkta bul Rıspaka ağızdan dağı ak-patasına zar olgan jaş ulanlar, jaş kızlarыбыз бар. Biz dağı şul bunday muhtajbız degendeyle. Kelingizler bugünkü toyda dağı şul eki oldun. Nevrelerden çöre şol üybelerden en aksakalı özümüzün akabimiz atağız bolup kaldı, çoğun ata bolup kaldı. Mesela Rıspaka ağızdan patalağız kötörgülü bilekti. Kudayım versin tilekti. Amin. Hurmatlı tuğanlar, şu iki nevrenin toyuna gelip altına vaktinizi bölüp şu şamda oynap gülüp oturganızlarga çoğun razıçılığımı bildiremin semiyamın atынан. Ardayım gen solunuzlar çın olsun, ömürünüzler uzun olsun. Şu iki nevremin ömür uzun olsun, ata-enesini sıylagan, Kırgız eline kızmak kılan jigitlerden olup çoğaysın. Uşundan keyin daim toylarda jolugуп жүрөлү. Sizlerge de çoğun rahmat. Amin. Allahu Akbar. İğnemizden patalağız kelingizler, apağızdan patalağız kötörgülü bilekti. Allah versin tilekti. Amin. Amin. Bardığınız kolunuzda götürölü. Бүгүнкү тойдун көбөсү болгон ошо биздин балдарыбыз болуп отурат. Балдарыма жаратканым бак дөлөтү өмүр берсин, бекемден соолук uzun өмүр берсин. Дастаркондорум мол болсун, келечектери кең болсун. Ушундай тууган ургу эли журту жакшы санаган адамдары менен дайыма бирге болсун. Заманыбыз тынч, ушу бардык келген коноктор сиздерге дагы ушундай жакшы күндөрдү каалайбыз. Uzun өмүр болсун, чың ден соолук, жакшылыктар болсун. Бардыгыңыздарга биз чоң ыраазыбыз. Жаратканым баарыбызга ушу жакшылык гана алып келсин, жакшылыктар болсун. Амин. Allahu Akbar. Barbuka аксакалыбыз кесип бүгүнкү той кечеде ушул кызмат кылган жигиттерибиз жанагы бозуландарыбыз келип нар жака бер жака эт ташып атты, аш ташып атты дегендей Жаннаттын компаниясы эле деп коелучу. Кыз келиндер, жоолук, калпак бир нерселер ташып аткандар, салат, короче ушундай кызмат кылгандарга келиңиздер. Кимде ким бүгүнкү тойда кызмат кылган болсо сиздерге пата көтөргүлө билекти, Кудай берсин тилекти. Амин. Барбак сакалап аталабыз. Кызмат кылган барды бу жерде келиндер, карындаштар, үкелер баарыңар бактылуу болуңар, ушундай той өткөргүлөр. Баарыңыз респекттей болушу, алдыңкы жигиттердей болуп жүргүлөр.
Бәрге аржу. Allahu Ekber. Eme ata sakal jağızga bitip şal. Ушундай эле мына бүгүн ушу алып барган кубатка, камера тартканыбызга, музыка ойногонкаларыбызга, сүрөт тартканкаларыбызга бата берип коюңуздар ушул. Ден соолуңар чың болсун, өмүрүңөр узун болсун, үй бүлөңөрдө тынчтык болсун ушу. Кудай таалам кандай ой тилегиңер болсо Кудай таалам ушу ой бүлөңөр деген максатыңарды ишке ашырсын. Амин. Akıllı kişiden sonra kişi ruhsat berse gana kişiden sonra da etkelingizler kadırlı konoktор. Şol uy bilögö el jurtubuzga bir bata ostay aile kötörgülö bilekti, Kuday bersin tilekti, jamgır menen jerki görse bata menen erki görötken. Karekti kaptagan tumandan saktasın, kargışı tiyer, Kur'an'dan saktasın. Kargaday kezde koyununda jatıp, kak düşte çakkan jılağından saktasın. Kalış söz süylöbögön çallardan saktasın, katkırıp külgön jalgandan saktasın. Karıgan kezde kaşaytı bir gün karabay ketken ballardan saktasın. Niyetimiz ak bolsun, denimiz sak bolsun. Ulutubuz ırınan ajırabasındağı, ruhubuz nurundan ajırabasın. Aksakaldarыбыз barktan taybasın, yaşlarыбыз narttan taybasın. Jigitlerimiz sıydan ketpesin, dağı kızlarыбыз sından ketpesin. Elimiz körkünden ajırabasın. Жерimiz dağı sululuğundan ajırabasın. İlayim şul taştan bekmenen bek dursun. Daima sыйлап жүрсүн ата-энени буйруп калган болсо, келерки жылдары дагы ушул Рыспек ака өзүнүн үйүнө бешик тойлорго келейин деп ниет кылайлы. Амин. Аллаху акбар. Кадырлуу коноктор, бүгүнкү той кечени келечектеби кайсы бир күндөрү көгүлдүр видео тасмадан көрүп калсаңар, бүгүнкү бизди видео тасмага түшүргөн Keyinci stüdyasının vice-prezidenti Moydinbek Sultanov. Sizlerinde muzikalaştırıp iyiga çürgön Oğuncu Can Atkarucu, Canibek Kalıbayıp, Muhammed Sabinovic, bardığınızlarda başınızlarda biriktirgen Kuvatbek Şaripov Muratovic. Hoş gelipsizler. Hayradan közünüzü yıldıratıp ki iki jakşılık toylarda jolukkança sağ salamat bolunuzlar. Jakşılarımlar, salamat bolunuzlar. Aman bolunuzlar. Toy keçede jolukkança. Paka paka. Salamat bolunuzlar, hoş geldinizler. Azga çok böyle, çok köp böyle, yaxşılarımızlar, razı olunuzlar, kelgen karanlıklarına. Çok rahmet.